ma obibia akwaba eba too much JeaIous so Gano wahala jumedi ena ebra so samoso fomuni aba ekeskapa eno so mede ebebe so mahwefo ani etifo na nsente me kobotumi mu a enesa ntokwa bi esoye ewo social media ni nyina ye emaya mienu bi ho entime ye Mzbel ena Tracey Boakye bema na say papa no saga eba abontin all because of a sugar daddy a woman dating no month tokwa ebebe to edwam na nke ni say dey enka ensem no akwa akwade din emra ye papa former president John Dramani Mahama o use ye papa no for the campaign na say Ghana for oh ye papa you are clear ye no anu ne ye nkan ya no ntumti afi de ma ye papa no ekokoda edi ne nke nim se nkan tokoi anu adua enesa say enra ye nuaba Tracey Boakye oko charity orphan center just okoko ye adoye ede ema ne ba kweku one nim say ne ba panyi aya abrante na with this 6 years into okoko ye adoye ewo orphanage ede ma ne ba no na wo twa ntade just omu nyina ne ba ne hyebi ono susu hyebi ena ketua ye queen insurance so ye hye ne de na okoko ye adoye no ewe ne no na Mzbel eteki to ono susu ni page a wo ko ye ekoko tworo ensem bi ewo ho no mu a ama Tracey Boakye enso so ede na no ye aba abeto abonten na no ma menkenka Mzbel ni sama wodi etu edwa no emfa emam o say if you know what I'm laughing say oh la lay on the brighter note, I saw my rich landlady in some uniform and Cinderella slippers. We ending in someone what they to a brand caption a big emoji via say what they to a one. Now no, and I just say actually a year a buffo and I say ama Tracey so ababa so as we say Tracey the one also so this a one can answer. Obeba bontin aba beyi anu ne no e no so de ne nsem aba betu eja say ye Ghana for wabrem aden ono e na di sika wo de ye na do ye nsonko ope akade expensive dress and go betimi ato wo pewi an go betimi aye ono ne de ye say wo de boa enyanka ewusia wo mo ni bi na Ghana hanom ye bebre na wo sika wo mo ntade a wo mo ehye no krampo mo fa me metu be so mo to ni say anase say it wo no de enya de so wo be hwe wo bi ensem a wo ka so anase wo be tie de enkofo ka no no akwakoto ntade hye pa to pressure de ama enkwado na abusuafo wugidi ye panse entokoi etu obetwane anase etu entimi dwa mma yenkohwe video no inti mesrem de obeya life mu de me ka se de obeya ho beto no you do it ni obeya ho beto no ho na waya ma ho ato obo ho no nkwa na opese ne ho yese bibi no mimisi so mi hu sikani a ba mfa me amkrom Ghana ha a wo begina ho aka se me shoe we ye say me watch we ye say matade we ye say me hu bi sankofo no so na I look up to them so entino for the last time I'm talking here for the last time de meshe bia eyofo anyofo no don't tag me mo comment na mo koma me no I appreciate but as mo comment na mo koma me na mo tag me din no me interested I beg you mempe me pese me to mempe why Mr. Mimpe over 50,000 Ghana cedis am because say Okumasi enrechi I didn't tade na pese me ta minto but mempe why mempe me pese me di mo obi e komode no sebe oni bi no so didi me de am pese me ya no Mr. why Mr. pese me boa ehiafo me pese me boa o ma sebe o mu ni bi you know say o Tracey Boakye Foundation over 6 years 5 years ni de me ya no ekunafo you know men ka so mo dress ni nya adoye o men ka sa no men ka sa ba me patche say sika na ye de yesa niema no man fa antodan antoka anye donation a ene ka meto atwene kra fashion for mo bia mfre me bi fashion for mesremo mo bia mfre me biem awie mu ntina maba ha no se ka me koda mu ntina maba when the better Tracey I want to style you for free I want to style you style me na me fanya day me cry ya no empe me se me empe wo sikani be pa na obi sha atade onya adaje ekofa koto ni Facebook and Instagram e ka say hey e de no wa hye
Why pa no you busy or but I seen any swa. Me ne dem make a sentiment me read the comment. Why no you very busy or aim seen any swa. Obi she na tade obekwa kofa koto ho na honey and she wore this and she wore this obia be botayesi nani subia will not do that. Obia aim will not do that. Most of you here I know say I saw you guys fighting for me na more give me on mumo omunye omodie no mumo omunye omunyini no omu se fashion no the bibi ba omo abehu so ho he mude mum yenya omo no omunye de ombe me mka se fashion yo me se me book mu mempe Tracey me na meka san me se mempe I am not interested. Miss Ramo Munya musika mo function to Instagram na munya mo followers na mo likes no. They are na esre wo me say adwea mo butiri mo amode dress kuntan no. San kofo no so no mo target nye mo. Na yen na da bia mo se ye hye ntomago no. Yen no mo sa de o mo live aye so. Nti sa na esika na ye dobodobodo. Eti mesemo me po ma chow. Mo de me hye ntomago kra leave me alone. Munjai me. Na so wo ma posti fie. Na wo hwe fie no postal address. And I was ma posti car. Na wo hwe car number. Na wo ko check na wo se Tracey Boakye na da so a mesro enkasa. E ho anu aka se o ka che se on de on nisika be yesi. No wo twa so. Mesramo because a day don't come in my video. A day. If you're a memper dress, me me peg. Me peg. Obi chogo was say, hey, it's legon landlady no wash away. Me she share the ocean if you come me buy is legon. Madam, we should na me yakra na sebe where you name me oh me one penny for baby omo to me frɛ me ma say me ba omo frɛ me Tracey we nim say we yakra but we look up to you. And I appreciate them and I love them so much. But we also be creative fake account on your man. Yo, but me sure say so the one is when you chain me. Na usua nyansa bi free me ho asebe usua. Wo de fo nim tete ne sua wate. Sua. Say the party we are see baby adult ebeto ade wey I am not even the one who is supposed to tell who did my tell me yo me dey me say uti wi ase baby adult beto ansana we live fake life e social media and the social media na aba no ugina obi ka ho twa picture kra ye be chiwo be gu ani mase sorry ugina obi fie etwa picture ye bechiw abegu animase because ene bibia papa me can DVL for social media FDA or social media lands or social media ene ye ntwantro social media enti no ye hwe ye niema bi ye nye de hia first ansa na ye nhwehwe animu so wo me can me nua bi amenimu no or red carpeter natad from head to toe me say one here bro $30,000 $40,000 na share hey one night na me mo says kan kra ho come sa dia tone ma che omo hia emwa me wo says kan pa me de beta tade a sha na kama to atwene kra ma de ohia skafa kama to atwene me fanto makanto kama to atwene ama de ohia mo no afa de ato aduane edi because me de hye sa tade na adan bedru fi age se me kume ho me ho ntomeda enti me sremo menya waje se wo didi matam o na wo hu me bibia wan ko hye dem ansu wo hu me bibia nko hye dem ansu enko gina kra bia echi e ma ni meye video didi obi atem madam me srew me si misika entontade moye sana sebe ye yusu ye yi kakra na ye bibia na mo envy sister mama bra papa ade say mema nyina mo de mo age ade na says can one pair half plot to be into me ko kan mo say Tracey Boakye inspires no me twa montro the fact say metwem panaji obi sika no it doesn't mean say madwemu na ho madwemu da ho
pay half floor to be share 2-3 bedrooms be obia ne woni rent obia ne woni hwe unsiesie mu kra na atumu a wo ye fiera eno saa no atade bia timi hye empabo bia timi to so but the moment you rent let's say I rented down for 2 years and I rented down for 1 year na pressure started about so once no saa no sebe be man say on ne koda kra just on ne koda on feel say on obi beda kra just on ni pa ne koda o because pressure down so yenim say we slay queen yenim say madam di or the picture be to ho no ma enti no po just say wo koma sebe obi a wo penu bi eno wo da ono da no wa jiska no na wo de slay ama wo followers na wo wi no asa create fake account na wo didi matem ena o blackmail ena han me blackmail me hwan ya me ko blackmail obi atoma dia won tui ai me de na maka no sika bi I make good use of money. I beg you, I make good use of money. Mo amokoma me nyina, I love you, I appreciate you, but me say mo ya mama ntag me. Why mama ntag me na me ye de aye me amabre enye omo na ebe mama sesa me se me nhye ne me nhye ne chena me nhye me de be ye nyapade eti so hu se me jameja pade ho a e ma wakoma nkosuru gigigi nkansam a unni sana nyakopon eye na ade sebe atade eye sei empabo eye sei omo de mami kra mami ye photo shoot mom ye obuso omo meji asha ya de no kwa me mani hawo mempe me pese wo be hu a ye se Tracey Boakye na ye project we Tracey Boakye yi nie me de eno na mepe we enye enum dwa o e ade amaye ye ka brag na ye ade a wonye ye na wodi dwa wo no me de me sremo me se me misa and am ka se mini 25 na me ye fiera and I made sure say bemu e pa ho 1 year or 2 years pe enti akwa ketekete ameso so uche miska kwa na me de akoto cement o because eno na me pe aha sa time no me hu bi pa na me sifie so na me hu bi sa na me pe so obi ane de ope obi wo honom kwampa so oyo oba obenyina ware akoni kunu fie enti won si dan madam eno ano no de oba ama ho ato no yeah I agree with you me never for baby I see so I twa movie okumase they told me the same things I know ba obenyina ko kunu fie ade na wo si dan that time no me de me se nya hwe me nyina ko me kunu fie of course but me penya pade obi ane de ope obi kwase ono fa disika nkoto bank no wuja ho bank ni bedi obi ane na ye oditi wiase o obi ane ni motive a oditi wiase obi ane ni motive a oditi wiase mo akwaku birthday so mo wo hye nyina nyame nhwira mo yakoya adoye na wie yakoya adoye ya toto niema ya ye party ya che 20,000 Ghana cedis ade a chenye no mata ade a me hye ni mom hia mo chen sika na me de ko che ne niema na me de ko che ade ntia jealousy na nkenye sebi nye be yie ni ahoya enye be yi omo creative fake account na me ni omo not you guys I love you guys enye be ye ni ahoya because ene ma blocking nipa be means how many abro 100 e wo Instagram Facebook dey I only come here to do live and I go I don't read anything but Instagram dey kura me ene ma blocking nipa over 100 ni nyina ne say na una o sie se wo ye fiera ene shata de papa enti pa say me de mani si entade ane boarding pabo ane boarding so a enka wa akwa hu se me ye fiera not to say the word una wo sie se wo ye fiera no you are bringing your jealousy out o dan suban na e wo mu adi na pie unya fiera na bia ope ana meboa unya bia ope so why don't you wish well for the person ana na unyi boni free with him why don't you live unyi wakumem enka say I tap into this and I say nyankopon ye me say bi why don't you do that instead of say obekwa sie fake account echi na de wo kana so kra ensesame o eno ne arehosem na change hwe susu say mema nyina de omo ho agim mema nyina
Unkwa no esi dan na den de eh bra na dey ma be wi usika na me fa usika me wi usika mama sebe mama dan sie ye te se de yakwa akogye bibi eyen kakra o eyen kakra na edi si o se woni ma ho ben nipa no na busa ne se oye ne sen wada fa no koso ben nipa ne busa ne se me nua madam for oye ne sen na nipa no entrel but there wo no it will not change anything. You will still be where you are. The person will be going on because I dream papa ni utim nyame mpesa bible mpesa ya dream boni fi utrim yi boni fi utrim ohun fa dream papa ehye utim ne busa ohia upe bibia ohun unso obi konani unu obi ne sis wo koja akona ho de menua oye ne saying how did you do it na on show it doesn't mean anything and chese bia sebe unim nyansa na se wo hye nipa na se it doesn't mean anything. Nobody is perfect. Nobody is perfect. And a sebe akra kire pani nyansa pani so kire akra nyansa but se wo ye ne se na ne na akakota dan na akakọ shot ade we akakọ ye donation mama ahoya e brosorodo ahoya na e bebra na develop be yi o so we ahoya bebra na o ye nya be yi because as when you bring nipa no but ehun enya yen try na life obi a person live bia on live life obi a person live bia o be say the bia o share ntade anybody a share never 2 page. I mean that makes you happy. Share never 2 page. And so sisi me ba mu hakra say I've got drinks over 1,000 Ghana and things here. And sisi me enyi kram because me drum no wait. When you na sisi hanom say me fan ye hwe mo amuni mu nsanom no mo na muni mu. Enyi hia papa ne nkofo na beba on no I don't drink. But all the me the mo works me ade na mo hu say me tu no I didn't drink oh I don't drink. I've got drinks I mean tete ano enye empty bottle. We mu nyina sisi ha. How much do I buy these things? Enti atade me ntimi ntata me what drinks be bre mo amuni nsanom no you know all these. We ne bo munim eni. Me mpe it is not as if some person me turn san ne board dia me ntimi ayi atade a ne board dia me ntimi all these things are here dem person me to bia me to me mpe me not interested. I don't want it. Atade sem no fashion designers for no don't call me again please I beg you. Mama friend me why na me social media pressure cannot change me ntimi nsesa hwe me semo me dey say na me pay me life obi a ne say dey osipe wo dey fa ne say me yekrase ni moka mo se me yakra amantemu se wo dey ni nyina magi atum mate but who say ma posti e bibia don't envy. That is all I am saying. Who say ma posti bibia wo me mfa ni bre en cancel na wa wo dey ahye wo ho say one shot ade papa anko ye donation no okoche seska no se na ni sika no ode ya ade wi nti na maba Facebook masaba Instagram Facebook dem se video no be ka ho dachi bia no me to bomb bie mu a ana me show bie mu a na waka ye hu se akra ne kan se ono ni sika no ade we kwa makasa menim de ntikwa mo hu se yesi me dress a mo sa ataage me na we news men dress dey say yaka atadi shey yaka ensesame enye me hwe ensesame enye me hwe until the mechanic say my sweethearts for I am konto kwama me ene me hu se mo konsan fiti enro se enro echa me kwa donation mo konsan my dear for airtime you be papa ne jai wo mo munya wo mo munja wo no mo nkasa why ade na ese me rent na afa de o man ka ho hwe bi this should tell you say your pressure ni jealousy na you almost leave them yeah dear we will not live fake lives for you. We will not buy pressure for the youth.
what I do is what I tell. Me minimum trocha. What I do. Na say me bufu ya me kasa bro so kakra say me deceive youth. Me. I'm not deceiving anybody. E kwan ya me fa so start me djuma. Me kan ye me say me kwa broche bai. E betina Ghana ka say me ntina broche bi. Na me chikosia. Na me kan koko. Na sa djuma no bu so mo ye ne so mo kra 300 o mo ntimi nyana. Enti say obi are frustrated na osre na wo kind of Tracey deceive na wo so wo koka bia o te wo niam akwachi o because mo nipa bebra mo ha Tracey Boakye inspires and na mo ka says ka keto na me kind o mo dia ya ebe say wadwe enti time man to kwane koso o mo inbox me Tracey me patcho ye de yetie wa enti de kasa ye de betie Tracey wo de ye de you know it's not say me mo be and distract me bi and then me buy and I'm in peace nkomo mo se me nshata de papa ne de ndin kama tuwa mane wo mo mejai me sese se masasa do bia beka bia mo mane nka e de ne nka fa me ho especially dressing de no kwa de mom fan tag me biem na enye news why yes someone ye di penya pade ama ye mada achi me ntwen ama enioma beat me e ma me nkobo me nana bayi me nana bia anya bayifo me bia anya bayifo enemy a abrabo na anywhere how you make it entena wa amane ma bi anya yansa ubia obi otini baby na wo boni bayi na wo kwa sorry we na wo free hair ko ha ne ye ka che o maami we na ye wo say oya wo den oya wo die wo hye Dior ne Chanel ne Gucci ne ho ahwan no wo ono na koto hye wo ana satam no ka say wo pass asia to obi anton bia ma wa na let's be real yen kanokwe the thing is ade na wodidi nipa na tem ho no unya bia wo pe nti ade ntina like se wontimi mben nipa no fari mpa ombra wo ho se na wonsre nyankopon say na wo pe na nyankopon nya bi ma that is what you're supposed to do and to the feel say somebody ka to me sui menye me blackmail me yewe nti ka se nyankopon nti woni ho amanfo nyankopon no oni ho ana nti won hu ine nti won tua mekei enti woni ho ana oni adofo mesrew hu obi ade na opebia wo de se wo fere na wontimi mben nipa no mpa wo hu sere nyame ka che nyankopon say I tap into this blessing I tap into it. There be a make say wo da sorry keke po mewie mutina hu say ade achewa eno nko aya se da kese sebe enye material things nko ana chese nyankopon sure no I'm not saying that ade achewa keke mpo a obi ehu ofechen obi wo sika obi but okoda o ma yare kitu obi bo nipa no pa o ma biem so ask yourself why you what is so special about you. So what I say, adom na nko de adom. Jealousy is a disease, a virus. Say rawo mu na wan control ho. Utimi twese kan de wo bi, utimi to aduro. Etimi ma wo ye niam bebre because amene me kan bia wo na obi ne see so, wo hu say bi okonanim, e bia o family member bi on. Na etimi wa ma you can't control yourself. Say nyame amema ebi ade obeye no obewi obenu ana say e din se bebre beba I know how it is. It's true. So natural. They because jealousy natural. Obia obi woni mu but it's all about how you control it. It's all about say the obesi obe control jealousy. Intimacy mo. Who say omo church omo ni oma na mo de mo ncho eno kwa da me dem mayandi komo fofo. Na tagging some no so no mesrem a mamon tag me why mamon tag me ye de nyame ase so omotimi ehu se me ye East Legon landlady so main dress at least omode me title na me pen omode ama me because that's the title I always wish for because I wished for because me nim yes o me nim no de nyankopon assign wo ma me intimi de landlady title de hear me pa osa de East Legon landlady ne kan ho na wakumi na say me kreska kra me fan chew kra enka ho ana ne kra me nche momo me che momo me che no Facebook and me che no Instagram
Me ye ni ha. What selecting numbers na we have about 2 boys oh. So at least omo de me title amam. It's like on landlady a or she atade any bonye din e no she mpaboa o de first one no here me is like on landlady. Dia ka bia monka. Dia ka bia enye masem. Na me pacho wo type esa no o te hen. Awie Nyankopon se me musa o. Me aso be se musa se wo type esa no o te hen. O te hen. Baby ati no wo dia de. So wo dia de you have every right to say whatever you want to say to me. Me di nyame jamo. Ma bre me ko dwodwom ho me ko da. And nyame boa me sa babio. Nyame show me nyina I love you. I love you all. God bless you. Hey, we so mako fe me ma me say me kasa. Na me makabone. E dey asem nie. Oh, mommy, I'm not saying anything no. Oh, I came here to interact with my fans. I'm not saying anything. It's just that we are fashion designers be 20 aframe me. Na me koda kra fashion designers be 20 aframe me say. On person almost styling me. Na yesi atade abede koye do de shi da je. E na be che obo say sala me tie. Me nye interested in omo niam na omo hye no. I know you're watching me, mom. I know you're watching me. I am not enjoying my mess watch me on TV. Say serious go na mess. I am not you're watching with Leon. I need me chief by show me. I am not interested in Sanya maniema no. Me di misika ye bibi. On say I no mo confuse me fans. Me fans, ya no me fans are worried. And then me free Kumasi Bay. Menya calls bad your ho. Tracey, we beg you, don't talk. I said I'm not going to fight again. But Momo Bianca dear Oveka. Okay, my mom is happy. That means and then in Tobo. Momo Bianca dear Oveka. My followers, I am no more contact. Me more worried, you know. I love you, mommy. More my worried, you know. Yaminka bibia. Onyo bia kuma swade emano. Nyankopon ema wo a wo ya akra wo fie no endane onhia onboso wo akoma papa ewo mu no nyankopon hia onhia ma onyeska enchen sikani bia organa hanum say it is possible too. It is possible. Men can say the Tracey tre. It is possible. You can do it. You can do it. The top secret is men dream will be one dream bonnet. Obi life I will live you. Madam, focus on your own. Emma obi life I will live you know. En how Emma name bodao. You can do it. Na nyakobo bet me shower ma obebu sa say hey na me pa de me hu sa so me see you see car we na mani abre na ne de me na me nie. So what I say. I'll leave you guys here. I love you. My mom said it's enough. Hey, why can't I do my bash social media? I love you guys. God bless you all. No tagging, I beg you. Momo can do more can. Bye bye. Bye bye from East Legon Lalage. Bye bye. Fit any assassin din and your friend saying mechanic. Zana prophet kumichacha, my sister me YouTube no, baby I should be a change your floor and I'm about too much GH. Shit na prophet kumichacha me so me share.